Hello everybody, evo me opet posle malo više vremena i u ovom klipu ću da vam pokažem kako sa Nature Prophetom isfarmovati Hand of Midas za manje od 10 minuta, a i usput možda kupiti neke dodatne iteme. Uključio sam ovo sa botovima da igram kako mi je bilo ono lakše da vam pokažem. Znači snimat ću ovo samo dok ne kupim te iteme, znači do 10. minuta, tako da će da bude ovo malo kraći klip nego obično. 10 seconds remaining. Inače, 5 seconds remaining. u posljednje vreme ova igrica je pretrpela dosta raznih promjena, ali o tome ćemo u nekom drugom klipu, planiram da snimim još nešto uskoro. Ali za sada želim da vam pokažem ovo. Prepare for battle. Znači vidjet ćete i koji spell build treba da radite i koje iteme da kupite. Znači apsolutno me ne zanimaju, to jest vas također ne zanimaju lane-ovi, ovi drugi. Želite za 10 minuta da imate Hand of Midas. Prvo znači upgradeujemo ove Nature's Call, znači to je mogućnost kada Nature Prophet ovako uradi negdje gdje postoji ova drva i onda ovako stvori ove druge male trijante. Sad na početku je dobro da ih iskoristite ovako, jednog da pošaljate ovdje gdje je jedno mjesto za runu, a ovdje ovog drugog na drugo mjesto, čisto da imate pregled, da vidite, pa isto tako da pomognete ovom vašem saigraču na midu da on vidi gdje su rune. Znači to je jedan koristan trik, verujem da većina iskusnih igrača za to zna. Kupit ćemo ovo za početak, kako bi smo smanjili novac za Hand of Midas koji inače košta 1900, i uzmemo 2 Clarity Potiona, onda ovdje sačekamo neko vreme. A vidimo da je snajper uzeo Haste runu, znači ovaj trijant može tu da ostane, nije uopšte problem. Ne može niko baš da ga last hituje zbog toga što, evo vidite, istekne vreme to koje mu je potrebno da bude živ. Sad ovako, kad već bude negdje oko 25 sekundi, odete ovdje, stvorite ova nova 2 trijanta i pošaljete ih u ovaj kamp ovdje, znači to je ovaj manji kamp. Zatim se vratite ovdje, napunite vaš ovaj dole mana bar i krenete za njima, znači to je već proteklo negdje 45 sekundi do 1 minut. I za to vreme dok vidite ovdje kao ovom kampu, zadužite ove vaše trijante da već počnu da ubijaju ove neutrale. Vidjeli ste da sam uzeo jedan Iron Branch koji mi daje plus 1 ovih svih atributa. Onda ja dođem tu i nastavim da farmujem. Zatim spawnujem ove trijante. I sad pa nadalje uglavnom se sve svodi na to da što brže right klikujete ove neutralne kampove. Vidimo da su ovdje, ovaj kamp je malo veći, tako da ćemo da ga preskočimo. Uglavnom nas zanimaju ovaj ovdje dole i ovaj koji sam prvi farmovao. Onda vremenom kada ovako jedan trijant počne da gubi helte, onda ga ovako malo pomerite da bi mogao duže da tankuje. Zatim uzmete teleport ovaj ability i onda se vratite ovdje, ali pazite da ne pokvarite ovaj spawn ovdje koji ste prvi koji ste isfarmovali već, znači budite oprezni. Ja ovo možda radim malo sporije sada, ali možete, znači sve zavisi od toga kakav ste igrač, kakav vam je ovaj mikro skill da ako imate neke hotkeyeve da što brže upravljate ovim trijantima. Idemo dalje. Ovdje sam malo uzeo, to jest malo su mi više healtha skinuli nego što sam planirao, ali nema veze. Idemo da sredimo ovaj drugi kamp. Za to vreme
iskoristite ovaj jedan clarity. Znači pazite da vam ovaj trijent ne blokira ove kampove. Znači kao što rekoh, ne zanimaju nas laneovi i ovo ostalo što se dešava u njima, znači mi želimo ovdje da... ovo ne želimo nikako. Znači trebao sam da stvorim 2 trijenta, ali stvorio sam jednog. Nego nema veze, uskoro ću da budem level 3. Evo vidite i onda dodate ovdje, znači sada može da spawnuje Nature Prophet 3 dodatna trijenta. Znači ovdje sam malo pogrešio jer sam iskoristio ovaj spell ovdje gdje sam već ova drva iskoristio, tako trebao sam ovdje, onda bih imao više trijenta, tako da je ovo malo odložilo moj farm, ali nema veze. Idemo dalje. Morat ću sad znači ovdje da sačekam malo, znači to je vreme koje ne smete da izgubite kada ovako farmujete u džungli. Znači ja sam pogrešio, evo sada ću probati to da ispravim. Znači odem ovdje, onda selektujem ovu veću površinu kako bih spawnovao što više ovih trijenta. I to je uglavnom to. Sada se ja teleportujem nazad u bazu. Samo ću malo da isfarmujem ove. Idemo dole. Evo je baš malar kad se desi kada ih ove neutral ovako stanuje. Ali samo nastavljate da right klikujete ove neutrale što više. Također pratite šta se dešava ovdje u laneovima, znači ja vidim da su svih 5 mojih protivnika ovdje u svojim laneovima, znači ne želite da vas neko gankuje ovdje dok farmujete jer ste vrlo ranjivi u tih prvih 10-ak minuta, nemate praktično nikakve iteme. Sada kad istrošite sve ovo, spawnujete se, to jest teleportujete se ovdje. Onda opet dođete tu. Spawnujete, malo mi laguje zbog toga što snimam. Spawnujete se tu, stvorite nove trijente, pošljete ih opet u ovdje medium camp. Za to vreme napunite opet vaš mana bar i krenete za njima. I od ovog trenutka bi stvari trebalo da idu mnogo lakše. To je jedan vrlo koristan trik. Vjerovatno vi koji ste iskusni sa Nature Prophetom znate za njega, ali za sve ostale mislim da je ovo vrlo korisna informacija. Sljedeći spell koji vam je potreban je ovaj Sprout, jer nikad se ne zna da li će da vam zatreba ili ne. Sad s obzirom na to da imate više ovih trijenta, krenete na ovaj ovdje malo veći kamp. Znači kada ovako počne da mu skidaju helte, vi ga pomerite malo dalje. Međutim baš se okomili na ovog malog trijenta, nisam mogao da ga spasim. Ali uglavnom to je sve što vam je potrebno, i strpljenje i da budete srećni da vas niko ne gankuje ovdje dok farmujete. Znači pazite također na vreme da ne blokirate kampove jer treba da se spawnuju ovi novi neutrali. Mislim da ću uspjeti da s ovim trijantima isfarmujem i ove neutrale. To je to, sada su ovi trijanti gotovi. Šteta što nisam stigao da udarim još jedan level jer trebao sam već da budem level 5 do sada, ali sjećate se da sam onda gore spawnovao samo jednog trijanta i onda sam malo zajebao stvari.
Također ću da vam objasnim još jednu stvar, samo da vidimo ovdje šta će da se desi u sljedećem kampu, kako su se neutrali sponovali. Ali sad mogu ovdje da dodam da stvorim čak 4 trijenta i onda farmovanje u džungli ide poprilično lako. Ćemo da vidimo. Dobro, sad su ove ptice ovdje, tako da mogu i njih lagano da isfarmujem, ali mislio sam da će da budu onaj crveni, jedan sivi neutral, kada trebate obratiti pažnju kada su oni ovdje u ovom sponu, pošaljete jednog trijanta samo, jer onaj crveni neutral može dosta doštiti ove trijante, tako da želite samo jednog prvo onako da ga napadne, kako bi samo on poprimio taj damage koji će da mu nanese ovaj neutral. Nadam se da ste me razumjeli, ali kao što vidimo, evo, već je 8, ajde kažem 9 minuta. Vraćamo se nazad. I Hand of Midas je za manje od 9 minuta isfarmovano. U ovom trenutku možete da kupite ovaj Ring of Protection koji vrlo dobro dođe, znači onako za vaš armor. Stvorite ovdje nove trijante, vratite se, napunite manu, njih pošaljete. Ajde bre. Njih opet pošaljete u ovaj mali kamp ovdje. I krenete za njima. Jer želite što pre da aktivirate ovaj Hand of Midas. Vidite da ja nemam čizme trenutno, nemam Boots of Speed, ali to ću brzo da kupim. Pokazat ću vam i to kako se radi. By my shaggy bark. Ajde, dobro, napada ih, ovaj koji napada. Naturally. Znači, to je jedan provereno dobar način kako isfarmovati Hand of Midas za manje od 10 minuta. Evo vidite, već imam i level 6, level 6, imam svoj ultimate za tačno 10 minuta. I samim tim sada mogu, recimo, ukoliko želim da krenem da guram ove lane-ove. Također postoji još jedna fora sa Nature Prophetom, to je da se teleportujete kod protivnika ovdje na ovom high groundu. Mada ja to ne praktikujem da radim. I onda ovako farmujete ove ovdje. Ali možda se desi da protivnici tu imaju ward i onda lagano da vas gankuju i džabe vam to farmovanje. Također dosta sporo ide, ali ono, mnogi ga praktikuju, ali je po meni ovaj način koji sam ja pokazao mnogo bolji, efikasniji, brži, sigurniji. Ovdje ću sad da vidim, imam do svog teleporta još 15 sekundi, ali mislim da će ovdje da se sponuju novi ovi neutralni. Evo ovom sam vam pričao, znači kada vam se pojavi ovaj neutral, Hellbear Smasher, znači ne želite da pošaljete sve svoje trijante na njega, jer onda će on da iskoristi ovaj spell Thunderclap, damage vidimo da je 150 i praktično će da vam skenja sve ove vaše trijante. Evo sad ću to da demonstriram baš da vidimo šta će da se desi. Ajde, bežite to. Tako je. Evo, znači ponovo sam 4 trijante i sad ih šaljem ovdje da farmuju. Šaljem ih na njega, recimo. Evo vidite, ovaj Thunderclap i skine im, evo jednog je već ubio i ovi su prilično gotovi. Mada sad i nije to neki veliki problem, problem je na početku kada imate samo ova 2 trijanta, ali kao što rekao, izbjegavate te kampove, gledajte znači ovaj kamp ovdje da farmujete, ovaj ovdje i ovaj ovdje, znači to je sve što vam je potrebno za Hand of Midas do 10 minuta. Sad šta postoji tu još neke fore dodatne za ekstra zlatnike da uzmete, znači možete da koristite ovaj ult vaš. Kad vidite ovakvu lane-u da neki creep ima malo healtha ili idealno je kada je ovakav wave, kada su creepovi sa po pola healtha svi, da onda koristite svoj ult, tako ćete sigurno dobiti dodatne zlatnike za vas. Vidimo da ovdje, pošto sam na ovom high groundu, mogu i da vidim šta se dešava s ovim mojim
sa igračima, ali kao što rekao ne želim da igram, samo sam ovo hteo da vam pokažem. Naravno ja sad mogu ovdje da se vratim i dalje da farmujem. Hand of Midas, da, čak ne moram ni da spawnujem više ove svoje trijante, ali baš ukoliko želim ja ovako da spawnujem. I ova 3 mogu ovdje da pošaljem, ova 2 ovdje da farmuju i onda ubrzate vreme farmovanja. Wild is my way. The wild is Your calling. bottom tower is under attack. Sad, šta ćete raditi dalje sa ovim Hand of Midas i Through shady lanes. ne znam ja ostalim stvarima koje želite, to je na vama. Ja So I go. obično šta uradim Your middle pre tower ovog is under attack. teleportovanja ovdje, znači ovo sam vam pokazao čisto bez veze da vidite i tu In foru. sylvan Ja obično shade. kada završim to dođem ovdje u ovaj top lane, kada sam naravno na dire strani i kupim, pošto sam ovo kupio na spawnu, kupim ovaj ring of Bazils, kupim ove čizme za brzinu With i a to je to. wild I vratim spirit. se dalje da farmujem. Vidite ovako da povremeno mogu da iskoristim ult, također mogu i ovdje da dođem sad i da gankujem ovaj lane. Vidite, to je siguran kill. Lie fallow in your grave. Zatim dalje dodajete teleport ili sprout u zavisnosti od toga kako se odvija situacija, znači na mapi, u zavisnosti od toga kakvi su protivnici i sve ostalo. Nadam se da će vam ovo koristiti kada budete igrali Nature Prophet-a, jer kao što rekao to je jedan siguran, lak način da dobijete Hand of Midas za, evo koliko je meni trebalo, manje od 9 minuta, može i brže. Ako u međuvremenu se desi da u tih prvih 9 minuta ubiju protivničkog kurira, dobit ćete još dodatnih, mislim skoro 200 zlatnika koji će vam još više ubrzati vaš farm. I to je to, možete nekad i da se teleportujete, da osigurate kill ako vidite da je neko baš na low HP, ali to je dosta rizično, znači najbitnije vam je da ovdje isfarmujete ova The enemy's middle 3 tower kampa, has fallen. znači to je područje koje vi želite da kontrolišete i ništa više. I povremeno da se teleportujete i ovdje da spawnujete nove trijante, da ih šaljete tamo i to je to. Naturally. To sam imao da vam pokažem, pa vidimo se nekom od narednih klipova uskoro. Planiram da radim ovo, vidio sam da su ubacili ovaj training novi, ja mogu da vam pokažem, ovdje ćemo da se diskonektujemo. Training, stvarno ne znam šta sve ovdje ima, znam da je bilo ranije sa Dragon Knightom nešto i dalje je to, ali mislim da su dodali neke nove stvari. Vidimo Mechanic 1, 2, Middle Lane, Introduction, Lane Practice, 5 practice matches vs bots, 10 limited hero pool matches. Znači baš ima dosta stvari da se radi, pa pokazat ću vam nešto od toga uskoro. A do tad pozdrav i svako dobro.